Aya ni amazina 50 bivugwa ko akunda kwitwa igitsina cy'umugore, bivuze ngo ni synonyme mu ndimi z'amahanga cyangwa se ni imvugwa kimwe. Hari aho uzagera kumva bakoresha aya magambo akurikira ngiye kukubwira, ahantu hagera ntuzagere barimo baravuga inshoberamahanga cyangwa se bakavuga indimi z'amahanga, ahubwo kubera ko uri umunyamerika ubana natwe nka Rap Entertainment Rwanda, iyi channel izwiho gukora ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo ku makuru ari ku mihanda, nta na kimwe uzatuburana. Munyemerere duhere ku mwanya wa mbere nta gutinda. Ku mwanya wa mbere uzasanga bawita umusopiki. Ahantu henshi hamwe na hamwe hakunda guhura abantu benshi mu bigo by'amashuri, usanga ijambo umusopiki ari ijambo rikunda kuhakoreshwa. Maze ku mwanya wa kabiri tuza kuhasanga ijambo ryitwa umuswagege. Umuswagege ryamenyekanye cyane ubwo uwitwa buri kantu ndetse na buri nguni bakundaga kurikoresha muri content zabo bakora za fake news. Maze ku mwanya wa gatatu tuze kuhasanga ijambo ryitwa umuhwehwe. Umuhwehwe naryo ni ijambo risobanura igitsina cy'umukobwa cyangwa se umupuri mu zindi ndimi nk'uko turi kugenda tuzigarukaho. Ku mwanya wa kane turaza kuhasanga ijambo ryitwa umurishwa kumwe, akaba ijambo risobanura naryo igitsina cy'umukobwa. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umupuri nk'uko ari ijambo rikomeza gukoreshwa cyane hano mu Rwanda, akaba naho usanga bamwe bazi ko ari ijambo rya nyaryo kandi ari sirenge. Ku mwanya wa gatandatu turaza kuhasanga ijambo ryitwa iswandi. Abantu bakunda gukoresha amasirenge cyane, iri jambo baryumva vuba. Ku mwanya wa karindwi turaza kuhasanga ijambo ryitwa umufeba. Ku mwanya wa munani tuze kuhasanga ijambo ryitwa igisitsamfizi. Iri jambo rikaba ryaturutse ku isekurume, aho isekurume ariyo izwiho iyi terime cyangwa se izwiho iyi kata yo kwinukiriza ku gitsina cya ngenzi cyayo maze igashinyika amenyo ireba mu kirere, aho abasesenguzi bavuga ko ngo iba iri kuvuga ko iby'Imana yaremye ngo ari byiza. Ku mwanya wa munani turaza kuhasanga ijambo igisitsamfizi uko nabikubwiye. Ku mwanya wa cyenda tuze kuhasanga ijambo ryitwa umurigi. Umurigi rikaba ari ijambo ry'iritirano ariko naryo risobanuye sirenge y'igitsina cy'umugore. Ku mwanya wa 10 turaza kuhasanga igituburamuryango. Igituburamuryango akaba ari naryo jambo rya nyaryo risobanura igitsina cy'umugore mu Kinyarwanda gikwiye, aho akamaro kacyo nyine ari ugutubura umuryango. Ku mwanya wa 11 turaza kuhasanga ijambo ryitwa kunsutsu. Iyi kunsutsu imenyekanye cyane ubwo witwa Papa Cyangwe ari kumwe n'uwitwa Juno Kizigenza bakoraga indirimbo bakayita kunsutsu, aho Juno ngo heraga inyuma asunika iyi kunsutsu ngo ikaza kumutera inyota, aho Papa Cyangwe avuga ko iyi kunsutsu ikunzwe kurenza ubururu n'umweru ndetse ikaba inarusha abafana nyine ubururu n'umweru, ubwo yavugaga Rayon Sport. Ku mwanya wa 12 turasanga agatunda. Agatunda ni sirenge yazanywe n'uwitwa Afrique. Iyi sirenge nayo abantu benshi badashaka kuvuga mu izina ibintu uko bivugwa bakaba bivugira agatunda, ari naho hava terime yo kurya agatunda. Ariko nanone ni naho haje guturuka terime yo kurya akantu, mu yandi magambo bakabisanisha n'ibyabereye muri Edeni, aho bivuga ko Adamu nawe ngo yarariye ku gatunda maze Imana ikamuha igihano cyo kumumanura mu isi. Ku mwanya wa 13 turaza kuhasanga ibiryo by'ikariso. Iyi terime nayo ikunda gukoreshwa cyane n'abakanishi. Ku mwanya wa 14 turahasanga ijambo ry'Igiswahili ariko ry'iritirano ryatiriwe mu Rwanda, rikaba rikoreshwa cyane, rikaba ryitwa ikuma. Aho ikuma ari ijambo ryamenyekanye cyane ubwo witwa P-Fla yatukanaga na Bulldog mu ndirimbo baje kwita P-Fla yaje kwita imbwa yanjye, aza kuvuga ngo uwa Mariya uramwicira iki, niyo kuma itumaho amasazi n'ibindi bigambo byinshi bidafite 12 nashatse kugarukaho. Aha ni hamwe mu hamenyekanye ijambo ikuma nyine, baza gukora ubushakashatsi bamenya icyo ijambo ikuma risobanuye. Ku mwanya wa 15 turaza kuhasanga ijambo ryitwa rompe. Rompe ni ijambo ry'iritirano, rikaba ari sirenge yazanywe n'umuhanzi witwa Afrique, umwe mu beza mu kuzana amagambo y'ibishizi by'isoni. Ku mwanya wa 17 turaza kuhasanga ijambo ryitwa pusi. Pusi nayo ni sirenge yazanywe n'uwitwa Ishkevin.
Ku mwanya wa 18 turaza kuhasanga ijambo ryitwa itosa, akaba ijambo ryazanywe n'uwitwa Bitikira ari kumwe n'umugore we Nessa, basanzwe bazwiho kuririmba ibiteye isoni byo ku mihanda. Ku mwanya wa 19 turaza kuhasanga ijambo ibidudu, akaba ari ijambo ry'iriterano ryaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ku mwanya wa 20 turaza kuhasanga ijambo ipugusu, rikaba ari ijambo rya Sirenge rikunda kuvugwa cyane mu gice cy'amajyaruguru. Ku mwanya wa 20 turaza kuhasanga ijambo ryitwa ikinyoni, ariko ikinyoni kikaba gihuriyeho n'ibitsina byombi, akaba atari ku mukobwa gusa ahubwo no ku muhungu kirakoreshwa. Ku mwanya wa 12 turaza kuhasanga ijambo konkomore, ni ijambo riva mu rurimi rw'Iringara rikoreshwa mu gihugu cy'abatonyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mwanya wa 23 turaza kuhasanga ijambo ryitwa umwobo, bijyanye n'uko hari terime ikunda gukoreshwa ngo nta mwobo udahisha ifuku. Aha ni hamwe mu haturuka terime y'umwobo ukunda gukoreshwa bavuga igice cy'umubiri kiri hagati y'amaguru. Ku mwanya wa 24 turahasanga iriba ryoza imbunda, bijyanye n'uko koza imbunda ari Sirenge yagiye ivugwa cyane ko ari gahunda yo gukora imibonano mpuzabitsina bagakoresha iyi Sirenge yo kuvuga ijambo koza imbunda, ahubwo aho imbunda yagezwe nyine mu iriba ryoza imbunda. Ku mwanya wa 15 turahasanga ijambo ryitwa sinyora. Iri sinyora rikaba rikunda gukoreshwa cyane mu gihugu cy'abaturage cya Uganda ahazwi nka mu nkore, aho sinyora ari indirimbo nyarwanda ikarahanyuze yakunda kuvuga ngo sinyora. Ku mwanya wa 26 turaza kuhasanga ijambo ryitwa icyo hasi, rikaba ijambo rikunda gukoreshwa n'abantu bakora muri departema y'ubutetsi cyangwa se abashefu. Ku mwanya wa 27 turahasanga ijambo isegenya, rikunze gukoreshwa n'abamotari. Ku mwanya wa 28 turaza kuhasanga urunyogwe. Akanyogwe akaba ari ijambo ryazanywe n'uwitwa Jay Polly atarapfa, aho mu ndirimbo ye akanyarajisho yaturaga mushiki we yaje kuvuga ko abagabo gusangira mushiki we ngo bacuranwa ngo ni nk'urunyogwe, niko yaje kuba avuga, maze urunyogwe rifata gutyo, byumvikana ko ari ijambo rimaze igihe kinini rikoreshwa, rikaba risobanura kiriya gice cy'umubiri nakubwiye. Ku mwanya wa 29 turaza kuhasanga ijambo ryitwa ubuvire, rikaba ijambo rikunda gukoreshwa n'abafundi ndetse n'abayedi iyo bahembwe, bakaba bakunda kugura ubuvire nk'uko babyivugira. Ku mwanya wa 30 turaza kuhasanga ijambo ubunyunyusi, akaba ari ijambo ryazanywe n'uwitwa Mico the Best, ariko naryo rishatse gusobanura nyine kiriya gice cy'umubiri. Ku mwanya wa 31 turaza kuhasanga ijambo ryitwa igitabazi, maze ku mwanya wa 32 tuze kuhasanga ijambo ryitwa ikinamba, rikaba ryaraje ryazanywe n'umuhanzi uzwi cyane mu gukora indirimbo zijyanye n'ibi bishegu, akaba nta wundi akaba ari uwitwa Mico the Best mu ndirimbo yise umunamba. Maze ku mwanya wa 33 tuze kuhasanga indirimbo yitwa umwangazi, nako naga indirimbo yo iyi ni Sirenge yitwa umwangazi. Ku mwanya wa 34 turaza kuhasanga ibyitwa agasabisho, bijyanye n'uko abakobwa benshi muri ino minsi badashaka gukora, ahubwo bashaka kugaragaza igice cyabo cy'umubiri nk'aho ari cyo kibagaburira, maze bakagigiramo igishoro, aho usanga baka amafaranga abagabo bitwaje ko nabo bari buze kubaha kuri iyi gahunda iri hagati y'amaguru, ubyibuke neza. Ku mwanya wa 35 turaza kuhasanga ijambo ryitwa igisomandiyo, akaba ari ijambo ryazanywe n'uwitwa Mucomasa nawe umucontent creator. Ku mwanya wa 36 turaza kuhasanga ikinyabwoya, akaba ari ijambo rikunda gukoreshwa n'abantu b'abarobyi cyane cyane baroba mu kiyaga cya Kivu. Ku mwanya wa 37 turaza kuhasanga ijambo umwatata, maze ku mwanya wa 38 tuze kuhasanga ijambo ryitwa agahanda. Aka gahanda kakaba kararaje muri terime izwi nko gukubita agahanda nyine, akaba ari naho ijambo agahanda ryaturutse, abarimenye naha byari rivuye. Ku mwanya wa 39 turaza kuhasanga ijambo gisotapisi. Iri jambo rikaba ari iritirano rivanzemo indimi zirenze ururimi rumwe, aho bashaka kubyita gitera amahoro. Ku mwanya wa 40 turaza kuhasanga ijambo ikibiribiri, kugeza kuri ubu ntago aho ryavuye turahamenya neza. Maze ku mwanya wa 41 turaza kuhasanga ijambo ryitwa umumbondo. Ku mwanya wa 10 ku mwanya wa
42 tuze kuhasanga ijambo umubimbya kariso. Iri jambo rikaba ryumvikana mu matwi ya buri wese ntitwarisubiramo kuko namwe muri kumva icyo risobanuye. Ku mwanya wa 43 nta gutinda turaza kuba tuhasanga ijambo ryitwa umushira. Ku mwanya wa 33, mwanya 43 mu mbabarire turaza kuhasanga ijambo ryitwa umushiburankari. Iri jambo ryo kurisobanura byagorana ariko kandi ijambo ryoroshye buri wese akaba ari kuryumva. Ku mwanya wa 44 turaza kuhasanga ijambo ryitwa ubusambi. Ubusambi ubusanzwe abazi mekanike cyane cyane muri moto bazi ijambo ryitwa ubusambi. Ku mwanya wa 45 turasanga ijambo ubuki. Ubuki ni ijambo ryamenyekanye cyane rimenyekanishijwe n'umugabo witwa Mugwaneza Jean Claude uzwi nka Rusakara akorera kuri Ket Radio, akunda kugaruka ku iri jambo ryitwa ubuki yashaka kuvuga iyi gahunda. Ku mwanya wa 46 turaza kuhasanga ijambo ryitwa inanasi. Rikaba ari ijambo ryazanywe n'umuhanzi n'ubundi witwa Mico The Best, umwe mu beza dufite mu kuzana indirimbo z'ibishegu ndetse n'amazina y'ibishegu. Ku mwanya wa 47 turaza kuhasanga ijambo ryitwa ikibundankari. Iri jambo rikaba ari ijambo nyandagazi. Ku mwanya wa 48 turaza kuhasanga iterimi ikunda gukoreshwa cyane bivugwa ko ari muri Afurika y'Amajyepfo. Maze ku mwanya wa 49 tuze kuhasanga ijambo ryitwa ikiyigusha. Iki kiyigusha namwe mukaba muri kumva icyo bisobanuye, gusa nuko hari terime cyangwa se hari umugani wo ku mihanda uvuga ngo nta giki kitagize gute kitayigusha. Bisobanuye ko nyine abantu b'abasambanyi batarobanura bo bavuga ko mwobo ni mwobo, ngo nta kitayigusha nyine gipfa kuba cyayigushije. No kunze gucibwa abakobwa bakunda kuzamura ibiciro byabo birya ku bantu baba ryakariho bakahita babwiza ukuri nta guca ku ruhande. Ku mwanya wa 50 turaza kuhasanga ijambo ryitwa igitutu. Iri jambo igitutu kugeza kuri ubu ubushakashatsi buracyakomeza muri Lab Entertainment Rwanda. Nyabashimiye ko mwabanye natwe muri kiganiro tweberaga hamwe amazina 50 bivuga ko asobanura igice cy'umubiri w'umugore kiri hagati y'amaguru. Mu yandi magambo ni igitsina. Nubwo ibi babwiye byose ari bivuga ku mihanda, ntabwo byemewe n'ikigo runaka cyabikorera ubushakashatsi, gusa ni sirenge ziba zivugwa ku mihanda. Kandi nanjye mbambeye ahangaha kugira ngo mabwire ibivugwa ku mihanda, ntacyo kubahisha kandi abenshi muri mwe murabizi. Niba ijambo twibagiwe urisige muri comment. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibahe umugisha. Niyo bwa mbere ugeze ahangaha kuri channel yitwa Lab Entertainment Rwanda, uri gukora subscribe ndetse ukande like ndetse na comment utubwire ijambo twaba twibagiwe. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.